Katkum naki kubor balayo la itu basan ngut kirunar badai nak kenhun kang leipak Komunis Parti KCP bat nak kapipul war grup PWG kilawan menpendam white no ilade hakmat ki security force bat hakajing don lang ki pulit ka somsai ukrul jong ka jela Manipur men hakasi thoding beladap mentau benai jemang arajar arpulai. Katkum gajing itu da ki security force laong badai ka Assam Rifle kapal aimen sim lane banyakran ya kini kenhun leno pakinwan menpendam no ilade bat ban imbiang kum kiri upai ba. Kubjuru kini kenhun leno kila IT ikhtiar thama ki jongki kumu bakhor kuli ubom kentup lightly ki pistol lightly ki magazine ya kini kenhun leno balawan menpendam onle borom dak sarkar jela hadin bala pendap ya kijun kambaro katkum ka an. Dang haune ubnai bala debru lai penyomut ki leno lawan pendam white Hakmat Chief Minister ka jela Manipur UN Biren Singh. Na kini kilai penyomut lai itu balai pendengut ki deina ka kenhun Chin Kuki Liberation Army CKLA. Walway par udai na kenhun Ripak Pro.